أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن شاء الله تعالى امد و صحبت خوی پیشیده بحث صلاح الدین ایوبی کردی بکن. صلاح الدین ایوبی مدار افتخار کردایه. ده هر قوم کده الله قنجی واهنه. یک شوا قنجی کو کرد افتخار پی بکنجی صلاح الدین ایوبیه. شوا یوسف پیغمبر افتخار خب قالوا أجداد خكرية قلت واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أزوم تابعي ملة باب أجداد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عيني إنسان ما يكرجي كارن افتخار بمال أيوبيا بكن. مدار افتخارنا فاتحة قدسة شريفة. أمي ده حلقة خوي أول ده بحثي تشتكش حياة دا يمكن كاكية شكوية وعائلة وشكوية. أسرة صلاح الدين أكراد شكردي روادية. اصلی و باجاره کی جرد به دوین اعمال آذربایجان ہے. اوجی روادیه قبیله کی زحمه زنالور باوی ایوب باوی صلاح الدین ایوب یعنی دوی باجاری دهاتی دنیای باوی ل دوين هاتية دنياي أو باب خوا ناوي كالي صلاح الدين أيوبي شاذية أو كالي خوا يعني أو باب خوا أيوب وباب خوا ودقل حدو كري شاذي يعني نجم الدين أيوب باب صلاح الدين وأسد الدين شيرقوا أو جي آبهوية هر دو جي زاروی شادینه جوید هاتنا بال بغدای و جورجی هاتنا تکریته. إذا أيوب صلاح الدين ناوی يوسفه افتشتكي غريبة إله نسبة خدنا بالدين دقات بكن. ناوی باوی نجم الدین، ناوی آپوی اسد الدین، ناوی صلاح الدین. هنگی کو بالی دین خوبونه إلا باشی لقب الدین إلا لقب کی جوایا. اصل ناوی صلاح الدین یوسفه. ناوی باوی نجم الدین ایوبه. ناوی آپوی اسد الدین شیرگوها. اوجي مالك غريب بويا اصل افل بردست عادي حكاري عالمك مزن مدرسة كيو مزن حكاري هبويا شعبي زحبونا اما لا ايوبيا دوين مدرسة دا يتشمشبونا بكلتورة اسلامي باخلاق اسلامي. حتى افتكيت مشهورة نابين بغداد وموصل دجية كيوسايا. وقتكو صلاح الدين هاتي الدنيا باوي نجم الدين والي تكريتي بويا. بشر صلاح الدين دقال أسرة خواهاتنا موصلة.
خودی موصل هنگی یکو موصل دستوی ده عمادین زنگی بو. عمادین زنگی، نورالدین زنگی افجی خلقی موصل هنه. ضعف قیمت داوه. وقتی که عمادین زنگی خودی موصل بعلبک فتح کرش باوی صلاح الدین نجم الدین قلعه تسلیمی باوی صلاح الدین کرش. والیه بعلبک ما حتی عمادین باوی نورالدین رحمت کرجی والیه بو. دا عراقی دا خودی دمشق ناویجی مجد الدین بویا. وقتی چو سر قلعه بعلبک قلعه فتح کرش نجم الدین ایوبی قلعه بدست و برده پشر تفلی برای خو اسدالدین شیرگوه هاتنا دمشق شامه. هنگی صلاح الدین گنج بوی اوجی بواره هاتا دمشق شامه. آپ صلاح الدین اسدالدین شیرگوه اتصال اخوا بنورالدین محمود کوری عماد الدین را چکر. نورالدین ناویجی اوجی نورالدین بو. ناوی محمود کوری عماد الدین زنگی. هنگی حلب دسته نورالدین ده بو. آخر بو اکابر دولت نورالدین. رابو وی نورالدین حمص و رحبه قیادت و حمیده دیسه عسکری و اخسته بن دست آپ صلاح الدین اسدالدین شیرگوه. وقتی که نورالدین خواست که دمشق جی بخی بن دست خواه ما گفت دمشق دسته مجد الدین ده بو. وقتی که دمشق جی خواست بخی بن دست خواه جی اسدالدین را یعنی جی آپ صلاح الدین را گو مکتوبه که اجبرای خو نجم الدین را یعنی جباب صلاح الدین را بنویسینه دوکو او جی بیاردم جیج مرا ام دمشق جی بخنه بن دست خواه. دمشق جی ستاندن و اسدالدین نجم الدین آخر بونا امراء مزن دا عسكر نورالدین محمود زنگی ده. ده سال 1169 ده میلادی شیرگوه یا عام صلاح الدین عاد فاطمی وزارت منصبی دایده یعنی وی خسته باقانش خوره وزیرش خوره. ancak العاد الفاطمی مزن فاطمیه پشتی که آپ صلاح الدین بو والیه وی بو وزیره وی ضعف حیاتایی دوام نکر 3 ماه وفات کر را بو او وظیفه آپ صلاح الدین در باسی صلاح الدین بو. صلاح الدین ایوبی بو وزیر العاد الفاطمی کو سلطنت مصر دستوی ده بو وزیر فاطمیه المصری. پشتی کو صلاح الدین چو مصر حیاتایی بو 3 قسم. حیاتایی مصر، حیاتایی شام و حیاتایی فلسطینی. ده حیات اخوی اول ده یعنی ده مصر ده sadece difaa Müslümanat kır şaşliye. Hayatavi Şam'ı عدت حاضریا کو باوی سر
قدسê û xaşiya ji wir derxê haziriya xwe kir. Tewrasiya hücum da, tewra Filistinê jî bu hücum yani tedriç kullanmıştı kir ile. Di Misrê de dîfa kir, di Şamê de haziriya xwe kir û wextê ku zaman hat hücum da ser Filistinê jî Qudsê Qudüs destê xaçiliya derxist. Tevê hedefayî ku salîbiya Şamê derxê û împaratoriyeteke İslamî muttehîd îcad bike ku Fransa ji sahilê behrê ji erda İslamê dûr bike. Hayata wî Misrî nabêna 1169 de heta 1174 dewam kir. Yani yaklaşık 5 sala li Misrê Salahaddin Eyyûbî 5 sala li Misrê dewam kiriye. Li Misrê sadece ne müdafaa salî xaçiya tenê dikir. Ji hevalê Fatimiya jî piştkul bû. Fatimî jî duêdê de zaf güçlî bûn. û yek jê jî ji hej Nûreddîn jî hebû digo ew jî ezba ew kîlminekê dewrime kîlmiçênekê. Demek ki siyaseta wî divê dewra Misrê de daxilî xaricî mücadelekî mezin dide ama dîfaî bû. û siyaseta xwe bire ber kemalê elhamdülillah birûkî spî Misir ji ve her sê ew kaşî ji ve her sê tehlîka jî xilas kir. Dewra wî Şamî ji 1174 heta 1186 li wê de 6 li wê de jî 10 sala Şamê de dîsemaye ew jî hayata wî Nûreddîn vefat kir. Yani gava Nûreddîn vefat kir, Şam olduğu gibi ketebin hükmü de hakimi mezin Şamê de di Şerqê de Cizîrê de Şamê de bu Salahaddin. Axir tevê quvweta xwe hazir dike ji bo ku mücadeleka mezin salîbiya re bike. Dewra Filistînî hat ew jî 1186 heta 1193 ew li wê de çar vê heft sala jî li ser Filistînê maye. Heft sala li ser Filistînê de mücadele kiriye. Harbekî wisa ehlê xaçiliya re kir, paşî xaçilî mecbûr man sulh pêre kirin. Piştî ku sulh hate kirin zehf nema vî betlê mezin rehmet kir. Axir Salahaddin Xwedê û Pêxamber jê razî bê siyasî kî mezin bûye û digel ew qas fursat kedin destê wî jî kesînlikle kurê İslamê bûye. û ji bo xatirê ku îxtilaf çênebê her teawîz daye û wehdetekî mezin nabêna Müslûmana de çêkiriye. Rabbê Ezzetê me bigerênê ji heqîqî ehfadê Salahaddin û dîsa milletê Kurd çawa bûye eskerê Salahaddin û Qudüs ji xaçiliya xilas kirine
وحدتك نابين مسلمان دا تشيكيا دا ترك وعرب وكرمانش حمي بونيك وإسلام عزيز كرنا خده ديسا صلاح الدين كدناوا كردا دراكي ورب عزته كردا بيخ ديسا عسكريوي وديسا بقوة كتام ترك وعرب وكرمانش ببنيك ودقارشي غربي دا عالم كفري دا بقنا الظفر إسلامي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.